Merhaba arkadaşlar. Hristo abimle beraberiz. Kendisinde Bulgaristan'a özel bir tür olan palamar güvercinleri var. Şimdi bu videoda bu güvercinleri görmeye gideceğiz. Onları tanımaya çalışacağız. Onlar hakkında bilgiler alacağız. Bu güvercinlerin adı Palamarsa köyünden geliyor ve yaygın olarak Popovo, Biala, Razgrad, Targošte bölgelerinde görülmekteler. Hazırsanız bu güvercinleri keşfe çıkıyoruz. Palamarski Galabi. Bulgaristan'a özgü nadir güvercin türlerinden biri olan palamar güvercinleri adını eski Popovo bölgesine bağlı Palamarsa köyünden alıyor. Bu güvercinler sadece görüntüleriyle değil, sahip oldukları sıra dışı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Hatta halk arasında palamar şarkıcısı, Popovo şarkıcısı ya da müzisyen güvercin olarak da biliniyorlar. Peki neden mi? Çünkü bu güvercinler diğer türlerden tamamen farklı bir şekilde şarkı söyleyebiliyor. Derin, boğuk ve uzun süren ses tonlarıyla adeta bir enstrüman gibi ötüyorlar. Bu özellik onları Bulgaristan'daki en değerli güvercin ırklarından biri haline getiriyor. Ama sadece sesleriyle değil. Palamar güvercinleri aynı zamanda oldukça yetenekli uçucular. Havada estetik bir şekilde süzülürken art arda taklalar atabilmeleriyle de biliniyorlar. Fiziksel özelliklerine baktığımızda ise oldukça güçlü ve gösterişli bir yapıya sahipler. Gövdeleri iri ve göğüsleri belirgin şekilde çıkık, başları orta büyüklükte ve oval formda. Çoğu palamar güvercininin başında kapüşon adı verilen özel bir tüy yapısı bulunur. Gözleri açık ve parlak, gagaları ise orta uzunlukta ve genellikle beyazdır. Kanatları geniş ve uzundur, neredeyse kuyruğun sonuna kadar uzanır. Kuyruk yapısı güçlüdür ve 15 ila 20 tüyden oluşur. Renk çeşitliliği de oldukça dikkat çekicidir. Siyah, kırmızı, sarı, gri ve tamamen beyaz tonlarda görülebilirler. Ancak bu özel güvercin türü günümüzde çok yaygın değil. Daha çok Popovo, Biala, Razgrad ve çevre bölgelerde yetiştiriliyor ve ne yazık ki zamanla sayıları giderek azalıyor. Palamar güvercinlerini diğerlerinden ayıran en önemli şey ise onların sesi. Yavaş, derin ve uzun süren bu eşsiz ötüş, dinleyenlerde garip bir huzur, sakinlik ve hatta tarif edilmesi zor bir mutluluk hissi bırakıyor. Belki de bu yüzden onlar sadece bir güvercin değil, adeta gökyüzünde yankılanan bir melodi. Вкусно. Мышка. Это мышка.
Тук една женска да разбием с малко. Ще се обади. Малко са неспокойни, не могат да се разпият както трябва, ама като цяло това има още там, между два машкара има горе. Този е така. Като цяло малко напред, този книжка искам да го разбие, да го чуят хората. Припълно ще стане много хубаво, защото ето сега храни за първи път и като хранят, тогава си оправят и гласовете вече. Това е млад машкар. Ами бат Христо, от колко време се занимава с гълъби? Как започна интересът ти към тях? Еми още от малък се занимавам с гълъби. Имам прекъсвания, 2-3 пъти имам прекъсвания, но като цяло това си ми голям мерак и като хоби и си ги гледам постоянно, деца казвам. Какво представляват паламарските гълъби? Кое е най-интересното или уникалното при тях? Най-интересното при тях е гласовете. Дебели гласове. Пеят, връщат назаде. Очите, човката. До известна степен има малко и в качула да е по-добре, опашки. Ами, това е като цяло, но най-вече гласовете. Трудно ли се отглеждат тези гълъби? Еми, като всяко едно животно, трябва изисква много грижи. Много грижи, постоянно да се. Кое е начинното при отглеждането им? Ами, най-вече хигиена. Хигиената, да. Хигиена, обезпаразитяване, малко витаминки, когато не се пускат гълъбите, нали? И се получават нещата. Да, и най-вече с мерак. Да, най-важното е мерака. Да. А тези гълъби разпространени ли са извън България? Имаш ли информация? Има ги, тук-там ги има, но като цяло района им е тук Попол, Паламарца, Опака, Садина, Разградско и в Търговишко вече. Да. А какво означават тези гълъби? Едно хоби. Едно хоби едно. Да. Идат така, пеят ми, занимават се. Да. Интерес, кое е малко, какво ще излезе, как ще стане. Ами да ти кажа, като цяло е интересно. Би ли препоръчал на други хора да се занимават с това? Да, но не знам сега младите и децата дали, освен ако нещо останало от бащите им, от дедите им, те ако ги запалят. Иначе, не знам. Интересно е, красиво е.
Ами, ако някой има интерес към тези гълъби или има въпроси, може ли да се свържи с теб? Да, нека да се свържи. Тогава ще оставим телефонният ти номер в описанието, Добре? който иска и ще му съдействаш. Да, така ще направим. Добре. Добре, ами това беше. Добре, благодаря ти на Ya, тебе. yaz благодаря. Palamar güvercinleri böyle arkadaşlar. Bunlar Bulgaristan'a özgün bir tür. Size onları göstermeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğimiz gibi ilgilenenler varsa açıklamada telefon numarasından Hristo abiye ulaşabilir.